Pathian rem ruat dan hi amaka Leitan venga Presbyterian Kohhran loading tamai hi Mizoram buai kumsang kha jakwa somruk parukami khan angor chu ani kan ti thei ome rambuai wangin Mizoram khoshang shang te chu soi khom ni in dutlang po grouping center a asiama dutlang a chuan hen khwa muthi nausel melret salisi te hi anda a muthi khomi te hi Leitan area anom de bera Presbyterian Kohhran ho chu dutlang Presbyterian Kohhran biakina an loi khom vekani kumsang kha jakwa somsari vel changkhan mi pui ril ruwa Leitan venga biakin shan nei atula shiat na alawum ta a kumsang kha jakwa somsari pakhat me thlai vel khan Kohhran member te in beronin in mu khom na nei ani a Kohhran indan dil tha anti a ti chuan dutlang Kohhran committee a Kohhran indan dil na thelu alawni ta ani Huntikal zelin Leitan Kohhran hi dutlang Kohhran changin January ni sompali kumsang kha jakwa somsari pathum pathiania a indang ta a Kohhran indan puitu te chu Reverend Shang nu na le upa sap chona si phir te anni heti hunlai hian biakin kan la nei lova dutlang primary school chu motorin hera kumthum lai kanin khomani Kohhran indan laia kan upa te chu hengmi te hi anni tin kumsang kha jakwa somsari pathum bialin khompuya tualu pa thlandi lani a puming liana le puchwaw ching puye te thlantlin anni ti chuan Kohhran committee kan nei masak berte chu hengmi te hi anni Kohhran indan lai hian Kohhran in za som dan zo kim ze thum som ni le Kohhran mi zongzong zanga som thum kan ni a tuna ero chuan Kohhran member sangkhat jakwa som kwa pakhat dan zo kim sangkhat zanga som li pali le Kohhran chung kwa zali som pakwa lai kan lo ni ta a pathian shwaina awangin kongtin reng ama kan so na sa hle ni kumsang kha jakwa som sari pathum khan sinota pathian ram tholom kan sun lu zongzong chu cheng sangli zariat somruk paruk le poisa pakwa ani a tuna chuan thlakhat pathian ram tholom po cheng nuai somni ai tam maloni ta pathian shroina in Kohhran po alo thang chho ve zela member te po kan lo pung chho ve zela kumsang ka jakwa somsari paruk khan tualu pa atan mi pathum puchonga puming liana le pusai than khu mate thlantlin an ni a anni pathum hi kumsang ka jakwa somsari pakwa Kohhran upa ta nem hi anni nge Leitan Kohhran atang hian Kohhran pani alo piang to a Leitanis Kohhran tun ma a Leitan ramthar Kohhran ti ini thin kha kumsang kha jakwa somkwa pania a indanga ti chuan kumsang kha jakwa somkwa pariata Leitan South Kohhran a indang ve thungani muthi le zong tui Kohhran hi kan Kohhran a loini chialo ma se anma ani enkol turin bial in khom puin Leitan Kohhran ruata chu wangin kan Kohhran atanga lo piang ti lo thei ani lo Kohhran po in biak in 30 lo in hun local zela kumsang ni paruka Leitan pastor bial thara loading ta a January ni sompanga kumsang ni paruk pathiania Reverend Dr. Arlel biak moya Synod Executive Secretary chuan Leitan pastor bial thara honga bial tu pastor tan pastor KC Vanlel duwa da ngena induction nei ngalin chonu alel pa janret sacrament che a zana Reverend Dr. Arlel biak moya hian thu soi ngalbok ti chuan Leitan pastor bial chunga hian Kohhran pathum Leitan East le Leitan South Kohhran kan ommeka Leitan Kohhran hi pastor thutmun ni in Kohhran po in pathian shroina in ma ason be zelani Leitan Kohhran hian ni sompali January kumsang ni le somni pathum khan kumsom nga na golden jubilee thlengin ropui takin ni kwa atanga ni sompanga January chungin jubilee hi lom ani a kumsom nga chuang lai mai pathianin min shwaya akhonga ina kan sang hi kan lom hle ani heng malsom na kan don zongzong te hi chanhem ngai taka Kohhran ho ten bang lova Kohhran in khoma kan chung try na te izing chung try in khom tha ha lova kan chung try na te le fian real chung try na hara chwa ani tuna hian Kohhran committee hnuaia committee peng sang sang som panga a omme kani Kohhran set vel na langsar zual pakhat na
Kohhran Thlathar Committee hi kumsang khat zakwa somriat pali malama chuan pathiani masabera nei chinania kumsang khat zakwa somriat pali atang khan Thlathar ninga ni zan masabera nei ani lea kumsang ni le pariat March thla atang chuan Thlathar inrin ni masabera chun lama tun thlengin nei zui ani ta ani panina Mizoram Presbyterian Kohhran Centenary Committee Bhuatsai Mizoram Pumhuap Centennial Choir Competition November ni thumachanga ni som pakhat kumsang khat zakwa somkwa pathum chunga Contact Sports Center Mission Veng thanga nei tumin kan Kohhran Centennial Choir de chu athiam som athan chu azinga an telvea Zoram chung le pon thleng po in mi sha le thiam ti an hlo na se em a Kohhran ho kan lom hle ani inti siak na hla an sak chu khoya po ni chuana apianga ti le an la chuam an ken miti chak tu lal pa ti hla te an ni nisom ni pasari November kumsang khat zakwa somkwa pathum inri ni zana lom tu soi inkhom na biakina kan mang pathumna kan Kohhran hian hun engmolai chang to khan Kohhran mi te chan puina le thilpe kan pechina tuna kan pek dan chu hetiang hi ani palina inkhom buishang shang hetiang hian kan lo thleng to pangana kan Kohhran atanga pathian thu zir chuak degree course le certificate course zir engemazat kan nei to bokani anni zinga hian Reverend Dr. R. Vanel Tuang le Reverend Lermuata te hian vo in thlengin pastor rongbol na an thok me kani anni ba ka hian upatil thlengya le pu CMS zong ki mate chu Synod Revival Committee noya Synod Revival speaker anni me kani parukna Kohhran nun phung le hoi her en chung zelin Kohhran ta na sot na tunia shia china chuan Kohhran committee in rongbol tu te po asom ve fo thina kan Kohhran din ti ra changa tun thlenga rongbol tu kan roi dan chu hetiang hi ani Leitan Kohhran in rongbol na zaw zok le luan chuana kan nei theina turin Synod chuan tui chung tlang Kohhran te kongshang shanga man son theina turin kumnga chung kumsang ni somni pathum machanga kumsang ni somni pasari thleng chomdol tura Leitan Kohhran min thlang hi kan lom hle ani thilpek lama rongbol na Leitan Kohhran hian adin tira changin pathianram tho ko nga le tho lom shang shang tho ko nga ma kan sona sa emema tho lom shang shang chiar hi kumsang ni le som pariata finance committee din ani ma ka chuan Kohhran committee ten an chiar mai thina tu nuwa ero chuan Kohhrana tho lom shang shang lu te hi finance committee ina enkol vek to ani hetiang hi kumsom dana thilpek lama kan chandana ni biakin Chanchin biakin masaber kan biakin mun hi mi khwal than moala ni china kan biakin mun hian than somni che athuta mi thiru ro hi biakin thuta phum ngal zelani ti chuan biakin mun chu kan indan ma January ni thum kumsang khan zakwa somsari pathum ni lai ni jingdar soma Kohhran hatlang in lai chanani a Reverend PD Senan Samza somni pakhat na chang khata changa chang riat chiari na tong traya aman ku thlak masaberin chumi nuwa mi puin kan thokzuya hemini hian miza somni che kan hatlang ani biakin mun kan lai zo chuan asam taipin biakin adung fit somnga paruk awang fit somthum parukin kan sa a biakin sakna tan hian cheng singni sangria zali somruk pasari le poisa somthum pariat manrolani a ti chuan biakin masaber chu September ni ruk kumsang kha zakwa somsari panga choma dar som pakhata Reverend Sai ai thanga dutlang pastor bial tu masaber chuan samzana chang khata changa chang thuma cher nuwa pale fa pale tharau thiang lim mingin Kohhran thiang lim lo atan ka hongeti in ribona chepchata achunga alut masabera mi puin kan zuiluta in khom shwai ngala puming lianan report pe a in khom bana biakin tharlom na thingpui rwai changthop me in Kohhran hoten kan in biakin panina biakin masaber chukum som pasari zetlo ani nu in biakin thar saturin January ni somni paruk kumsang kha zakwa somkwa pathuma committee dinania chuta obi ti chu heng mi ti hian ni April ni riat kumsang kha zakwa somkwa paruka bial to pastor si Vanel ringan biakin lungphuma phuma Kohhran zai pol ten khoya po ni chuan apianga ati la thiam takin an sa a ti chuan biakin hlui chu ni sompanga December kumsang kha zakwa somkwa pariata upaming lianan hun ser aman nu in chia ani biakin hi adung fitza
awang fit somli pariatania asan zong hi cross lero changa biakin swat thlengin fit somruk pariata sangania biakin thar hi ni sompakwa October kumsang ni le pakhata Reverend Dr. Zai Ming Thanga Synod Executive Secretary na honga biakin sunga hun man sun zomania Kohhran Zai Polin oja ti hlan sa program shang man ni in tlaya po roi ro pui takan che zoyeni biakin hi Kohhran mi puipung zela ti len ve zela nia vestry le gallery te sakbel ni in mi zasari vel thudlen theina ani Golden Jubilee Building chungchang biakin le a compound hi chei that bereng ni in man ro thazok le moinai zok te in thuam that bereng zela nia hunte local zelin Kohhran mi pui lo pung zela le khovel lo thang zela hol te le no pangsan de school in khom na tu room te po kan nei anga alen tok to lo ba ka athat tok to lo awangin ni som ni paria thasari kumsang ni le som pakwa building committee ro rel chuan biakin thanga Kohhran ram kumsang ni le som pahnia pusang siamaram le building cheng noi som panga Kohhran ni na lo le to chu no pangsan de school in khom na atan building thar sakdil na Kohhran committee a thlen chu Kohhran committee chuan rem ti in Golden Jubilee Building hi ruama na lo ni ta ani November ni somni pathum kumsang ni somni jingdar sarili achan ve khan bial to pastor Arlel mangen Jubilee Hall lungphuma phuma ruasu na sale lirnginga wangin van duaina te kan tok ve a amai ro chu pathian shwaina le ompuina na satak changin Jubilee Building po twang takin sakchun zom ni im cheng noi zanga sengin Jubilee Building thatak kan lo nei ta ani building hi Reverend Dr. C Chongming Liana Synod moderator chuan honna huna nei ani Upa pastor pro pastor Leitan Kohhran hian upanem nge som pakwa anom to a mi pasari in chatuan ram min pansan to ani tundin huna hian upa som pani nei mekin tual upa pakhat le pem upa pani kan nei mekani minister le pastor lo ni to le om mekte pro pastor lo ni to te Ramthar rongbol na April ni som pakhat kumsang khat zakwa somsare paria thole ni zana upachwaw thingpuya ina Kohhran committee Kohhran meche committee le Christian Thalai Paul joint committee chuan Ramthar committee din ni se atia kumsang khat zakwa somre ata tang chuan mumal dewin office bearer le committee member te ruatin Ramthar committee hi mumal taka kalpui alawni ta ani January ni sompanga kumsang khajakwa somkwa pathuma Ramthar huan nei chanania hei hi Ramthar committee chuan the top chu in an enkola May ni rup kumsang khajakwa somkwa pali atangin Nepali pual tirko roin ngor takin rongbol na nei chinani Leitan Kohhran atanga missionary chuak te hne na le munrem chang danga Christmas le Good Friday te man puichin ni in work camp te po nei chinania tumsom lai fe chwa to ani missionary chuak te Leitan Kohhran atanga missionary chuak te le tuna kan Kohhran atanga thokmek te hi mi somni pakwa an oma hengzinga hian chen khatchu shisel lo na le chung ko har san awanga chol sante nupui pasal nei awanga mundanga omte pension nuwa mundanga in beng belta vengdanga loita ten oma Leitan Kohhran atanga missionary chuak te le tuna thoklai mek te hi mi somni pakhatan omani missionary chom Kohhran Committee in Synod Mission Board Nwaya Missionary chom hi Ramthar Committee kuta ada angin Ramthar Committee chuan ma alachina Kohhran mipuya Missionary chom na Faith Promise khonin kumsang khat zakwa sumriat pasari atang khan Missionary pakhata chom jana mimal chanhem ngai te Kohhran meichia Christian Thalai Paul le Kohhran Pavalai Paul ten enge mazat an som le Kohhran mipuya changa kan som chu gumtinin apung chho ve zela kumsang ni somni panga hian Missionary zani somni pariat kan somani Sunday School rongbol na Leitan Kohhran ain dan khan durtlang Kohhran Sunday School Committee chuan hetiang hian Sunday School puipa turte arwata Leitan Kohhran Sunday School Committee masaber chu nisom pariat thum kumsang kha jakwa somsari pathum pathiani chonu inkhom bana neyania Kohhran indan tirachang khan Sunday School rongbol na hi theang anga kalpui ve ngalania Sunday School masaber po kan indan achanga pathiani masaber nisom ni pakhat lakhat kumsang kha jakwa somsari pathuma nei ve ngalania kumsang kha jakwa somsari pathuma zirtir tu chu sompanga ania zirlai mingziak po zani somni pariatan ni kumsang ni somni panga ero chuan zirtir tu zongzong po za somriat pathum kan nia zirlai mingziak po
sang khat zathum somthum pani lai kanom to ani Puitling Sunday School le no panglam Sunday School hi athei ang anga kalpui ni in no panglam hi department pasaria chen ania no panglam pathiani chonhu inkhom hi engemaw chen chu mun khata inkhom ani china atulang zelin Sunday School committee in department ni te po mun khata inkhom turin a rel bok chin kumsang ni le som pani atang ero chuan Sunday School committee in group nia chenin no panglam chonhu inkhom beginner primary le junior le tleirol chonhu inkhom intermediate sacrament le senior ra chenin zirtir tu te ruatin anni inkhom dan tu le thil chul dang te an kalpuita ani kumin kumsang ni somni panga atang ero chuan tleirol chonhu inkhom sacrament department le senior department te chuti topin youth for Christ YFC tia mingwa tharin kumsom pali atanga somni inkar te antel theya a enkol na hi KGP kuta da ani Sunday School ka chalo man hi kai kimle voi khat kai lo man pek chinan ni awar chang le dong to tu za chu hetiang hi ani Kohhran Meichia Leitan Kohhran Meiche committee hi Leitan Kohhran indan tir kumsang kha chakwa somsari pathuma din ve ngalania malak na shang te pakhat na biakin saklain sum tuakin natlang voi tam tak nei chinania rui hlongai te enkol tu social workers roi chinani decoration malak na te thlai thar la khom konga te thei to pan chwa china ram thars in program te November zir top ni nunung bara Kohhran Meiche ni te limom takin nan mangchin Kohhran Meiche hian an thei ang to kin chanpui ngai te chanpui na konga na an thoka mangai na in no pang pakhat so mekin chanpui ngai mi chum sia te damlo nge te po sum fai le thil pek mangte in an chanpui chin bok Tirko po so man so meka kan Kohhran atanga missionary kal swak te thana thil pek an pechina Kohhran dan thiang lima in nei te lompui na le choi moinan Holy Bible an pechin bokani Kohhran Meichia te hian an malak na zinga an ngai poimo chu Christian chung kom malak na hi ania ara chatak po achwa mek zela bufai chama po thei top so in ma an lamek rengani tundin muna Kohhran Meichia member hi zasari somnga an nom mekani Christian Chalai Paul KGP Leitan branch hi kumsang kha zakwa somsari pathuma Leitan Kohhran na indan vele ading ve ngala Leitan veng KGP tia lamchinani nisom pali January kumsang kha zakwa somsari pathum pathiani chonu inkhom bana branch wai tu thanani a chung than chwa de chu heng mi te hen ni Branch committee meeting masaber hi nisom pathum thlani kumsang kha zakwa somsari pathum zanda rukle minute somli panga a puh biak chunga leader te ina ne ne a KGP inkom masaber hi nisom ni pani thlani kumsang kha zakwa somsari pathum ni ngani zana ne ne a Kohhran indan tir kumsang kha zakwa somsari pathuma khan group nia insiamin anulama chuan group thuma te insiamin hun local zela member te pungve zelin tuntin muna group palia inchen me kani group mingatan A le B te pakhat pani pathum te Bible ming cha te KGP shwai tu hlui chatuan rampan ta te le kan Kohhran shwai tu chatuan rampan ta te ming man chinani rongbol na tlang pui KGP Leitan branch hian KGP din chanani angin KGP thil tumti hlotlin na konga thei to pachwa china thei top chu in swalina asalbe an member puiteta thokchinin camping street preaching tele member te hip thei tu le tharau lama an har tharnan program shang sport brunch week group night le thil dangte abwa chei chinani Kohhran na thoti puitlin na konga po thei top chwa chinin Kohhran committee in titura arwa tele mo phurna an kuta ada chu thei top chwa in anti hlotling chinani KGP hian an rongbol na konga man son jok nan le man lak chak jok theinan committee shang an dina chung chu heng te hi ani Kohhran zai Paul enkol na hi hunrei taka changin KGP kuta da alonita a shwai tu masaten uluk takle na sataka ma an lo lak to na chu shwai tu ni mek ten thei top so in ma an la chun zoma Kohhran zai Paul thatak kan nei chun zom zel thei pha ani KGP hian Chanchin bu rongbol na hi angai poimo a kumsang kha zakwa somriat peruk chung khan sekaina Chanchin bu ti chwa chinani a kumsang kha zakwa somkwa pathuma changin thala en tu tia thlakin kartin Chanchin bu hi ti chwa chinani pathian shwaina in Chanchin bu point ma son chho ve zelin
kumsang ni som pariat khan kumsom ni pangana chala en to silver jubilee lom na hun manani chanchin bu hi kaushan intina athona sem chinani Christian chalai pol te hian branch wam chung chawa rongbol lovin member ten rongbol na lama mason na kan nei theinan le inti chakton na tan kan member missionary te omna le mission field rem changa work camp te nein anjin chuak thina tin aizol ko chung le khodang to in jin chwa program an manga an hlopui le thina ni kumsang ka zakwa songkwa changkhan branch in kumtin thupui le thil tu man nei thin chu pathian zara tun thlengin an la nei theya kumin kumsang ni somni panga hian thupuya idu zong ti mizir ti rangche samza somli pathum chang som na le thil tumatan bible chhia le chung try tam ti nei ani mihar sa te chanpuina le damlo kan nan charity fund box tho chan ni zan in khoma hun chin ani a heta tholom tling khom hi member damlo le phailama refer te hun rem changa pek chin ani a tin kum toblama mihar sa te kumu pa te damlo te branch shwai tu ten an lan chin bokani branch shwai tu lo ni to zinga upa kelel thanza male upa arlel zar zawate chu central KGP committee member le office bearer te thantlin an lo ni to a tin tangwa PCL minsang chu kan branch din tira changa avoi katnan Synod choir member tam ni atan thlan ania tin ani ba ka hian pu arzo thanmoi chu Synod mission choir tam ni member atan thlan ani bokani Synod information and publicity department in branch KGP solo inti siakna praise on kumsang ni le som paruk abwat saya khan kan branch member nula arlerin moi chu pakhat na niya kumsang ni le som paruka saron veng KGP 10 NMHP interbranch KGP bible quiz and bwat saya kan branch tu pani na kan niya kan branch ayo hian tlangwal ropiang le tlangwal arlel ramlian ate an telani missionary chom hi KGP te hian an ngai poi mo hle a tundin mana missionary hi somni pakhat an chom me kani member omza thi zanga somhi ni in lipa zathum somthum pakwale mechia za somriat pakhat anom me kani Kohhran pavalai pol Leitan Presbyterian Kohhran Committee chuan Leitan Kohhran huam chunga pavalai pol din tha atia convener tan pu tilel thlengliana arwat ngala ti chuan convener in midang som khomin pavalai pol hi bial tu pastor KC vanlel duwa hovin ni ni thlakhat kumsang ni le pariat chunudar khatle achan ve khan pastor quartera din alawni ta ani Leitan pavalai pol ti in aming pop phwa ania hengmi te hi shwai tu masamer te anni rungbol na tlang puite ramtharlam ramthar polian che chwana voinga nei ni to in work camp le crusade camping ten nei china Synod mission board a biakin mun leina tur sumfai te pon lo peto a tundin huna hian missionary panga an chom me kani Kohhran pavalai pol te hian zai rongbol na lama thei to pan chu a Kohhran pavalai pol tel lo chuan hun pui man po akim chin lo an zai rongbol na anungin pathianin mal asom hle chin Kohhran pavalai pol Leitan pastor bial pon lammi te ne na rongbol ho na tum engemazat an nei to a chungte chu bialpon Kohhran pavalai pol tlo hi chum kwa nei ani to a bialpon Kohhran pavalai pol ten an ron tlo hi chum li lai ani to ani midang te tan lawan chwa na lama po ke an pen na sa hle a thisen pek home le dam do ina dam lo har sa zwa le veng chung mi chan pui ngai te hne na thil pe kan pechin bok member te tan rongbol na anin ti chakton na le mason nan hun limom tak tak an mangchin bokani tundin muna hian member za somruk panga anom meka hengmi te hi kumsang ni somni panga a Kohhran pavalai pol shwai tu te anni Leitan Presbyterian Kohhran hi pathian khongoi na tun hun thleng hian ro pui takin loading chauta a pathian min ruina zong zong hi soivek sen ani lova hun point min dai lovanga abul tran dan te atira kan din hun te kan thlir phei chuan tunang hun thleng tur hian thil dang wang engma thil dang amlo pathian wang chau ni a fara takin bul tran maila tununa chuan member te po kan lo pung ta zela Leitan Kohhran atang hian Kohhran indang pani an lo om to boka tin tun huna hian indang mai turin ruaman na kalme ko zel bokani chutiang chuan pathianin kan Kohhran himin ruaya Kohhran duam tak Kohhran nuam tak min lo pe hi kan lom hle ani
min ruai na zong hi kan soi seng lawang rampum hua pangte poin he Kohhran hi lalpan lo tar chuak to trina henga te hian kan lom thin le maya tun hun thlengin Kohhran a fellowship rang te po pathian en kol dom tak changin chak takin hun kan mang thei zel hi kan lom hle ani tun hun a hian Kohhranin ma son zel dan te tin mun te tar lanin a oma documentary te kan han tar chuak ani henga po hian ma kan son tam tak alang a chuti rualin tilan vek se na ni lova kan lom na hi athuk hle ani ti te kha kan han soi dian duani mi ten he Kohhran hi min ngai na ve le pon kan thretina kwal khwa tang te pon riat kan lo lo ve zela heng ti pathian khong ai na ni a pathian he na lom thu kan soi mol bok ani e kan lom me Voy a poner toda la llama y toda la